डॉक्टर कायतानो फेर्नांडिसान गोवा फुटबॉल असोसिएशनाची जापसालदारकी घेतल्या फकत 7 म्हयने जाली आनी तो आपली जापसालदारकी बेस बरी सांबाळटना पळोवपाक मेळटा। 7 म्हयन्यांच्या काळात 826 खेळ यशस्वीपणान घडोवन हाडल्या उपरांत संघटनेन आपली 2022-23 हंगामाची GFA अवॉर्ड नाईट सेरेमनी शेनवारा तालिगांव कम्युनिटी हॉलांत घडोवन हाडली। पळयात। Ladies and gentlemen, to the runners-up of the Goa Professional League. Together with all clubs and stakeholders of Goa football, we have managed to complete astonishing 826 matches in 7 months, which average almost 4 games per day, including record 16 games in 62 times. This has only been possible due to support of our clubs, and I am thankful to my executive committee, all clubs, organizer and organization who assisted GFA concluding these matches. I am particularly indebted Mr. Akshay Tandon, FC Goa, Mr. Srinivas Dempo sir from Dempo SC, Aryan Agarwal, Seza Goa Football Academy, Dr. Geeta Nagvekar, Executive Director Sports Authority of Goa, Rohit Kadam, Director of Sports Authority, and you. This ground possible, and 80% matches we play on this ground. Approximately 7,600 players took part in this GFA competition this season. Players are our great asset, and we plan to increase competition next season to give them more opportunity to showcase their talent. आमचो गोयचो माझे एक स्वप्न आसा, जशे कायतन बाबाचे स्वप्न आसा, आमच्या बाबाचे स्वप्न आसा, हू इज रनिंग द अकॅडमी, हू इज रनिंग द डिफरंट आमचे भुरग्यांक तयार करपाक जाता की आमचो गोयचो मातींतलो भुरगो आज राष्ट्रीय न्ही तर आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर परजळप हे म्हज्या आमच्या सगळ्यांचे आणि खास करून आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचे स्वप्न। या स्वप्नांक जर आकार जर दितलो जाल्यार यू हॅव टू फ्लाय व्हेरी हाय, आणि त्या पंखान जर बळगे जर करतले जाल्यार आमकां ती सोच जी आसा, ती आमचो थिंकिंग जी पावर जी आसा ती आमकां इगला सारखे आमकां विचार करचो पडटलो, आमकां गरुडा सारको विचार करचो पडटलो, आणि हे जर आमकां जर करतले न्ही जाल्यार डेफिनेटली वी हॅव टू युनाइट अँड वी हॅव टू टेक दिस स्पोर्ट्स टू नेक्स्ट लेवल। आणि हे नेक्स्ट लेवलाचेर जर स्पोर्ट्स जर करतलो जाल्यार तुमचो डेडिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, आणि हे डेडिकेशन तुम्ही दिया, तुम्ही घाला, आणि जी लॉरल्स आज मिळलेले असतात त्याचे लॉरल्स आणि रिवॉर्ड्स हाचे पेक्षा आमी नंबर ऑफ जे आसा पळय ते चड आमी कमयतले। ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी तुम्ही करात, आणि जितलो म्हज्या सरकाराचो जितलो तुमकां आधार लागतलो, माय गव्हर्नमेंट इज फुल flesh with the GFA, because we have already given a commitment to the Goa Football Association in all respects. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगेज, श्वेता गांवकर आनी मनीषा जाधव।